Nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV n'umwanya makuru ari buze kwibanda ku ngingo zikurikira mu kiganiro biravugwa. Nibuze kubwira yuko Ubwongereza bwatanze Australia ho umugabo ku kamaro ko kohereza bimukira mu Rwanda. Myani makuru muri Uganda undi munyeshuri wa kaminuza yarashwe. Uri buze kumva byinshi cyane kuri iyi nkuru. FARDC iryamiye amajanja kubera M23. Nibuze kujya ku yindi nkuru ivuga yuko Mwangacucu yahawe intwaro z'intambara akaba ari byagarutsweho n'umunyamate mu rubanza. Ubushinwa bwagaragaje ikintu gikomeye kizaba ku isi niburwanira na Amerika muri Taiwan. Naho mu yandi makuru intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya igiye kujya ku rundi rwego. Kubera iki? Mwawe ikaze ku makuru yose. Reka amere mu Rwanda nkubwire yuko Ubwongereza bwatanze Australia ho umugabo ku kamaro ko kohereza abimukira mu Rwanda. Minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Bwongereza Robert Jenrick yatangaje ko gahunda bafite yo kohereza abimukira mu Rwanda bayizeyeho umusaruro ngo kuko na Australia yakoresheje uburyo nk'ubwo bigatanga umusaruro. Mu kiganiro kuri BBC Robert Jenrick yavuze ko nta bundi buryo buhari bwo guhangana n'umubare w'abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'abungukira muri ubwo bucuruzi butemewe bwo kubambutsa. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru guverinoma y'Ubwongereza izageza muri Sena umushinga w'itegeko rigenga abimukira riha ububasha icyo gihugu bwo kohereza abimukira iwabo mu gihe binjiye binyuranyije n'amategeko cyangwa se kubohereza mu kindi gihugu gifitanye amasezerano n'Ubwongereza. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyasinye amasezerano n'Ubwongereza yo kwakira abimukira binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho bazajya bitabwaho bari mu Rwanda bagafashwa no kuhatangira ubuzima, abashaka kuhasabira ubuhungiro bakabikora. Ubwongereza avuga ko bizagabanya ikiguzi byasabaga mu kwita kuri abo bimukira mu gihe hagitegerejwe imyanzuro ku busabe bwabo bwo guhabwa ubuhungiro, bikanasenya ubucuruzi butemewe bwabungukiraga mu gutwara abimukira babavanye mu bice bitandukanye by'isi bakabageza mu Bwongereza. Robert Jenrick yavuze ko Australia ari kimwe mu bihugu byifashishije uburyo nk'ubwo kandi butanga umusaruro. Mu mwaka 2001 kubera ubwinshi bw'abimukira binjiraga muri Australia, icyo gihugu cyagiranye amasezerano na Papua New Guinea ndetse n'ubuyobozi bw'ikirwa cya Nauru bwo kubakayo ibigo byoherezwayo abimukira binjiye muri Australia batubahirije amategeko. Byateje induru kuko byarwanyijwe n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu, ariko byafashije Australia kugabanya ubwinshi bw'abimukira binjiragayo batemewe. Ati ibijyanye n'abashaka ubuhungiro bwuzuyemo ibibazo tujye tuvugisha ukuri rwose. Kubihindura rero no gusenya burundu uburyo busanzwe twabikoragamo. Jenrick yavuze ko itegeko rishya bashaka kujyana muri Sena harimo ibisubizo bishya bitandukanye nuko byajyaga bikorwa. Byitezwe ko mu itegeko rishya rigenga bimukira Ubwongereza bushaka gushyiramo ingingo zibwemerera kohereza bimukira mu bindi bihugu kabone nubwo inkiko nk'urw'umuryango w'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu zaba zabyanze. Naho mu yandi makuru FARDC biravuga yuko ngo iryamiye amajanja kubera M23. Minisitiri w'ingabo wungirije wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziryamiye amajanja bijyanye no kuba hari impungenge z'uko isaha n'isaha zishobora guterwa na M23. Minisitiri Sami Adubango yabitangaje kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo yagezaga ijambo ku nama y'abaminisitiri y'ijana Perezida Felix Tshisekedi yayoboye. Yavuze ko ingabo za Kongo ziryamiye amajanja ku bw'ibyihebe bya M23 bifashwa n'u Rwanda mu byifuzo byabo byo gukomeza kwigarurira ubutaka bwa Kongo bakomeje ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kuba zikomeje kwinjira ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kongerera imbaraga M23 ziciye ku mupaka wahitwa Mwaru. Kuwa mbere w'icyumweru gishize igisirikare cya Kongo biciye muri General Major Sylvain Ekenge ukivugira yatangaje ko M23 yaba iri mu myiteguro yo kugaba igitero simusiga cyo kwigarura umujyi wa Goma. Ni gahunda y'umutwe wahakanye uvuga ko guverinoma ya Kongo ari yimaze igihe mu myiteguro y'intambara, ibishimangirwa n'amagambo amaze igihe atangazwa n'abarimo Tshisekedi na Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba. Major Wiringoma uvugira
2023 mu bya gisirikare yunzemo ko icyo bashyize imbere ari ibiganiro binajyanye no kuba bamaze igihe bubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu by'akarere. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravugwa yuko Mwangacucu yahawe intwaro z'intambara. Umunyamategeko w'umushoramari Edouard Mwangacucu ufite ibirombe muri teritwari ya Masisi, Maître Thomas Gamakolo Mputu yamenyesheje urukiko rukuru rwa gisirikare ko leta yakoze ikosa imuha intwaro z'intambara aho kuba iz'ubwirinzi. Maître Gamokoro yasobanuye ko Mwangacucu yahawe izi ntwaro hashingiwe ku ruhushya yahawe na Richard Muyeji Mangezi wahoze ari minisitiri w'umutekano w'imbere. Ariko ubu abashinjacyaha n'abacamanza bo bagaragaje ko minisitiri w'umutekano w'imbere adafite ububasha bwo gutanga intwaro nk'izo Mwangacucu yahawe, ko ahubwo umukuru w'igihugu wenyine ari ufite ubwo bubasha. Ibi byanashimangiwe n'abahanga bitabajwe ngo bagaragaze ukuri. Uyu munyamategeko muri iri buranisha ryabaye kuwa 2 Kamena yasobanuye ko iryo kosa atari irya Mwangacucu ku buryo yarizira. Ati umukiriya wacu nta ruhare yagize mu ikosa ry'ubuyobozi, yasabye intwaro z'ubwirinzi. Hano abatekinisiye ba minisiteri bagaragaje ko yahawe izi ntambara, rero bagomba kuza hano bagasobanura impamvu. Ntabwo umukiriya wacu yaryozwa ikosa ry'ubuyobozi. Mwangacucu afungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro iherereye i Kinshasa. Kuri wa 6 Kamena harasomwa umwanzuro ku ifungwa rye cyangwa ifungurwa ry'agateganyo nyuma yaho agaragaje ko arembye akeneye kujya kwivuza. Kuri uyu wa 6 Kamena harasomwa umwanzuro ku ifungwa rye cyangwa ifungurwa ry'agateganyo nyuma yaho agaragaje ko arembye akeneye kujya kwivuza. Naho mu yandi makuru biravuga yuko Ubushinwa bwagaragaje ikintu gikomeye kizaba ku isi n'uburwanira na Amerika muri Taiwan. Ubushinwa bwatangaje ko ubushotoranyi bwa Amerika ku gihugu cyabo bushobora kuzabyara intambara, kandi ko iyo ntambara ishobora kubyara ishyano rikomeye ku isi yose. Ibi Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa General Li Shangfu yabihamije ubwo yatangazaga ko igihugu cye nikiramuka kirwanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bipfuye ikirwa cya Taiwan ubusanzwe kibarwa nk'intara y'Ubushinwa, hazaba ishyano rikomeye ku isi. Minisitiri General Li Shangfu yatangaje ibi nyuma y'umunsi umwe ubwato bw'intambara bw'ibihugu byombi habuze gato ngo bugunganire hafi ya Taiwan. Kuri uyu wa 3 Kamena nibwo ubwato bw'intambara bwa Amerika bwari bugonganye n'ubw'Abashinwa, habura gato aho Amerika yavuze ko byaturutse ku bwato bw'Abashinwa butubahirije amategeko mpuzamahanga yo kugenda mu mazi. Amerika ivuga ko byasabye abari batwaye ubwato bwayo kugenda gahoro no kwigengesera kugira ngo batagongana n'Abashinwa. Ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwari buri mu myitozo isanzwe bafatanya n'Abanyakanada, mu gihe Ubushinwa bwo bubashinja ubushotoranyi, dore ko ayo mazi bari bagonganiyemo ari mu birometero bike uvuye ku butaka bw'Ubushinwa. Abasesenguzi batandukanye bagaragaje ko uko guhangana gukomeje hagati y'ibihugu byombi gushobora kuvamo intambara. Impamvu nuko Amerika ikomeje gufasha no gushyira intwaro zikomeye muri Taiwan no hafi yayo, mu gihe Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yayo ifite imiyoborere yihariye Amerika itagomba kuvogera uko ishaka. Amerika yo ishaka ko Taiwan yigenga ikaba igihugu ukwacyo, ibintu Ubushinwa buvuga ko bidateze kubaho. Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa General Li Shangfu uri mu nama yiga ku mutekano muri Singapore yavuze ko ubushotoranyi Amerika irimo batazabwihanganira, gusa agaragaza ko bigeze aho ibihugu byombi birwana byaba ari ishyano. Shangfu yavuze ko Amerika ishaka intambara, ibintu ashimangira ko biteje umutekano muke, ko icyabera ikiza impande zombi ari ukumvikana bagakemura ikibazo mu mahoro. Yashimangiye ko igihugu cye kitazemera ko Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo bivogera umutekano wo mu mazi w'Ubushinwa byitwaje ko biri mu myitozo. Ati ntawabihakanye ko gushwana gukomeye hagati y'Uburusiya na Amerika bizageza isi ku ishyano rikomeye. Taiwan iri mu birometero 160 uvuye ku butaka bw'Ubushinwa, ari nacyo gituma Ubushinwa bukomeza kwitsimbararaho ku nyungu z'umutekano wayo. Ubushinwa bubona umubano wa Taiwan na Amerika uteje impungenge, by'umwihariko kwemerera ingabo za Amerika kuhashyira ibirindiro n'intwaro zikomeye. Taiwan kandi ni ingenzi cyane ku bukungu bw'isi kuko byinshi mu byuma byifashishwa mu gukora telefone na mudasobwa ku isi bituruka mu nganda ziri muri Taiwan. Iki kirwa Ubushinwa ni bukivugaho rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Amerika igaragaza
igaragara nk'ishaka kugira ijambo rikomeye muri iki kirwa mu gihe gifatwa nk'intara yabo ariko yigenga. Nyuma y'aho Uburusiya bufashe umujyi wa Bakhmut, ingabo za Ukraine zisa n'izatangije ibitero bikomeye bigamije kwigaranzura ingabo z'Abarusiya no kwisubiza ibice byose zambuwe mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yatangaje ko ku itariki 4 Kamena umwaka wa 2023 batayo 3 z'ingabo za Ukraine n'izindi 2 zikoresha ibifaru zagabye ibitero bikomeye mu karere ka Donetsk ho mu ntara ya Donbas mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya ibinyujije ku rubuga rwa Telegram yatanze ubutumwa buvuga ko ingabo za Ukraine zagabye igitero gikomeye kandi kigari ahantu hatanu muri Donetsk y'amajyepfo. Video yashyizwe hanze n'iyi minisiteri igaragaza imodoka za gisirikare zirimo kugabwaho igitero giturutse mu kirere. Yakomeje ivuga ko abasirikare ba Ukraine bagerageje gucengera no kumenera mu bihome by'ubwirinzi bw'ingabo z'Uburusiya ziri muri ako gace ka Donetsk, ariko basubizwa inyuma ndetse ntibabasha kugera ku ntego yabo. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya kandi ikiyongeyeho ko cyari igitero kinini cyaje kurangira ingabo z'Uburusiya zishe abasirikare ba Ukraine bagera kuri 250 zinatwika ibifaru bigera kuri 16. Ati mu gitondo cyo ku itariki 4 Kamena umwanzi yagabye igitero kinini ahantu hatanu ho ku rugamba mu cyerekezo cya Donetsk y'amajyepfo. Umwanzi ntiyageze ku ntego ye, ntacyo yagezeho, yatakaje abasirikare 250 n'ibifaru 16. Ibinyujije ku rubuga rwa Telegram ku itariki 4 Kamena umwaka wa 2023, Minisiteri y'ingabo ya Ukraine yatangaje ko gahunda yo gutangiza ibitero bikomeye byo kwigaranzura Uburusiya zigomba gutangira bucece kuko nta tangazo ryo kubitangiza rizabaho. Colonel General Oleksandr Syrskyi, umugaba w'ingabo za Ukraine zirwanira ku butaka, yatangaje ko abasirikare ba Ukraine barimo kwigira imbere berekeza ku mujyi wa Bakhmut kandi ko bashenye ibirindiro by'Uburusiya biri hafi y'uwo mujyi. Gusa Uburusiya bukabihakana buvuga ko nta santimetero n'imwe y'ubutaka abasirikare ba Ukraine babashije kwisubiza. Ukraine imaze amezi itegura igitero cyo gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya, ariko ibanza kwiha igihe gihagije mu rwego rw'imyitozo ikomeye abasirikare bazifashishwa muri ibi bitero no kubona ibikoresho bya gisirikare bihagije kandi bifite ikoranabuhanga rihambaye. Yasezeranyijwe n'inshuti zayo zo mu muryango wa OTAN. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya iheruka gutangaza ko ingabo z'Uburusiya ziteguye bikomeye ibitero biri gutegurwa n'ingabo za Ukraine bigamije kwisubiza uduce zambuwe. Yongeraho na Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo batazabasha kubigeraho. Mu yandi makuru tugiye mu gihugu cya Uganda, haravugwa inkuru y'umunyeshuri wa kaminuza warashwe. Muri Uganda, umukozi ushinzwe umutekano yarashe umunyeshuri wa kaminuza arapfa nyuma y'uko bagiranye amakimbirane. Polisi ya Uganda yo mu karere ka Mukono iri gukora iperereza ku rupfu rw'umunyeshuri w'imyaka 25 y'amavuko wigaga muri Uganda Christian University nyuma y'uko arashwe n'ushinzwe umutekano kuri uyu wa 4 Kamena umwaka wa 2023. Uyu munyeshuri witwa Rudeni Agaba akomoka mu gace ka Kiwanga muri aka karere ka Mukono nk'uko inkuru Daily Monitor ibivuga. Polisi yemeje ko ushinzwe umutekano witwa Tugume Kadiri ari wamurashe, bapfa ko yamubuzaga kunyura muri senyenge zizitiye ishuri, undi nawe agashaka kumurwanya. Umuvugizi wa polisi mu karere ka Mukono Luke Oweyesigire avuga ko hari habanje kuba kutumvikana hagati y'uyu munyeshuri ndetse n'ushinzwe umutekano. Ati mu iperereza tumaze gukora bigaragara ko hari habanje kuba ukutumvikana hagati yabo mbere yo kuraswa. Agaba yageragezaga kurira senyenge za kaminuza ngo ajye hanze yayo, noneho ushinzwe umutekano ashatse kumubuza nibwo yamusatiriye ashaka kumurwanya, birangira Tugume amurashe mu buryo bwo kwirwanaho. Uyu munyeshuri ngo akimara kuraswa yajyanywe mu kigo nderabuzima cya Gwatiro ari naho yaje kugwa, naho uyu wamurashe we yahise atabwa muri yombi, ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Seyeta. Iraswa rya Rudeni Agaba
rije rikurikira irindi ryabaye ku itariki 20 Gicurasi umwaka 2023 aho undi munyeshuri nawe wo muri Uganda Christian University yarashwe agakomeretswa n'umupolisi witwa ASP Dismas Tebangole amukekaho kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ndabashimiye mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye nitwa Niyonge David.